Ho ananelwa ha Morena Misizulu kaZwelithini e le morena wa Amazulu ho tla ka moranyewe le kgotleng la molao e ileng ya hlahlelwa ke tse ding tsa ditho tsa boreneng tse neng di Melaetsa kgahlano le tokomane ya ditakatso tsa mofu eo baneng ba ihlalosa e sa tekenwa ke mofu Morena Zwelithini ka Zulu. Mopresidente Ramaphosa tlaleong ya hae o boletse ha ho thongwa ha morena kopanong ya lelapa la borena ho tsamaisana le molao wa boetapele ba setso le wa makhoisana. The practices in which one would then ordain or give to a person who is Sihle were already accrued to him at this particular point in time. It was simply this legislative part that needed to be done, and then the whole process would have been concluded even on the legal framework side. What has to happen now, the king must go into isolation, or English people may call it incubation, but in isiZulu we call it umgonqo. Finally, I am emgonqweni for at least a week or 2 weeks, and emgonqweni, this is where the king is being built. During that time, it is only a collection of few traditional practitioners that will take care of that process to the king. Tonakgolo ya KwaZulu-Natal Sihle Zikalala o amohetse qeto ya Mopresidente. Mmuso wa provinsi ya KwaZulu-Natal o ile wa kgina ho thusa ka ditjhelete meketjaneng yohle ya borena ka ha ho ne ho na le diqwaketsano. Zikalala o boletse ha qeto ya Mopresidente e tla tlisa botsitso boreneng ba setjhaba sa Amazulu.